waktu para tamu Allah tataga bendera parang oi bacaka ira jo iran tujuh datang sapasang tujuh tolong disilang salawe kata orang Sunda satali kata orang awak 25 di bawah 25 diberi tanda main nama pelayan seksi hobinya pakai rok mini angka 6 jalan sendiri angka 6 pinggir sekali rang Medan pantai Batanam yo Batanam si Bungolado 86 nomor di tando 86 tolong dijago kalau paku ulai-ulayan anak di pangkunan didendangkan kok lah kadang jam malawan 39 coret di sinan 39 nomornya tuan salusin kain salendang memacam corak rononyo dua balehe nomor nan datang dua balehe di agian tando kudo dan nama lompe-lompe ampe-ampe di sure ampe pula ampe coret lah capek saparo puaso hilang hari raya kaki bau pulo 5 baleh nomor dijago oi 5 baleh di bari tando dari Langkat ke Tanjung Pura 43 di tangan saya 43 yang terbawa lati botang ke keramat sahabatnya bilangan sholat 17 nomor didapat 17 diangkat oi sial maning podi apo digale sagalo rugi urang balaki wak carai gini tigo baleh mananti tigo baleh tolong diisi nan mani si Ica kame 50 ampe sabana di rese 50 ampe coret lah cape balawan tongkang balabuah 87 nomor di kayu 87 alun lain namuah cabut dulu atau goyang apa kabar kita goyang dulu DJ si angso duo diang ke nomor kini ko barapo anggota bao darantang puke jojalo tajare anak gambolo tiga duo di tangan ambo tiga duo nomor kini ko baranang itia jo angso ado beca ado batino tiga limo itu nomornya tiga limo alun bapunya kaguo mari kaguo basamo-samo 72 di tangan ambo 72 angko kiniko sinangi lawa arang tiku manangi inem di pintu 61 coret di kartu 61 nomor di 7 alun jua ada yang mau diangke batu di kartu dari Medan ke Batantolu si Bolga jalan berliku 81 coret di kartu 81 angka menunggu belum juga ada yang mau dicabut atau digoyang cabut dulu atau digoyang bang digoyang dulu kalau digoyang tolong jangke kupon tinggi-tinggi kalau minta digoyang jangke kupon tinggi-tinggi tuhnya turun sang aja dilacut si